Gavana wa Meru Mutumantu Ethinkene kite karona kuro banjuri ncheke tuku ya duari tere chemutindo akire karoke puite bakarania na kuro banjuri ncheke badara kanithi kenda kwarire nkuchanio chemiankate atika kaunti uchiele. Gavana Mutumaki are wite atuma kuro banjuri ncheke kaunti ya Kirinyaga kenda kwarire mantu igi mitino ya ngari chemira endi ere mandreba banyere nontu turo ne bwetu mikenene kaite ono kauna wite akuro banjuri ncheke pachoke karone kioke anchuru na bete na mbere na ngwichio mududi modioki na ribotie ando akongelwa asore ara eta aringaringa Venerable Governor Meru Reverend Mutumantu Ethinkene atirimene na utongiri bokanjwe njuri ncheke nethu akibodi nkuchire chithu irio katikati kanjuri chithu ikithira na bombe guchoka nchiru nikenda gutigira ati njuri ikwambia ngwataniro yao ekureta urume bwao. Na ndi gavana wa Meru ndirenda kuibua njuri iguchoka nchiru na yendelea kubwithia nteto cienu. Njuri teguo sheria house ya kuroba njuri nchiru tenao headquarters yenu ndenda kuburomba nontu inkumenya butithirite bwikua igita rira turari na mathina bwithia burabu batire kubwithia ndia tangavana thirikari ria our brother Kindiki aria Governor Muthomi Njuki aria bira bionthe bukenda twabunenkera nikenda buchokia twarie tuge Meru tukenda kuganio turenda Meru etuka Meru we kuma nana kana kuma ntonyere mwaka thuci na twakaroiro tukomba gwita bwega na iro tugethe atwena even bargaining power kithirikari nkuruki ukiuga ugo imutharaka unge ugaga imutigania unge wi muigembe unge wi muimenti unge wi mumwembe unge wi mumara unge wi muchuka twaeto tutapotea kwa barabara tisa sawa bato tugetania nagwe tuga support ngugeku and like kwithirwa ati njuri ncheke itare yangu na thirikari rio ugo kwe mwana wetu aguchiara wa kero tonto bu ngugine chiaku mheshimiwa gavana ugatwa kanya tuona yeka utaruka ugatwa kanya that window tugakurungika tutikeje kugwa twinjuri njuri ncheke baba ya kuru baba utemantu ya maingi baina jokira bakwenda imiru irungame akorobo kuona ni antu bathite thirikari ni antu babonde ritandi karibu ofisa bonde ni antu bakumya mantu a thirikari na ndaromba kwa niaba ya akoroba ndero kabwethia mbondi ciaku bethe baekarwa akoroba njuri mbondi no ciaku kana ata akoro njuri negorie Bajairi auga mantu jage mwanka jo Meru na tharakanithi tutibiri kuthwa na thina na kuriba njuri ncheke babiri guchumire mustari jo mbere na kureta utongeria mwe nikene bombokara munini mutongire mugongo no Professor Kithure Kindiki kuthirio ntububu tubatire okaranthi tukaciuria turi akuru imwankari antu betu bakendelea gukua imwankari antu betu bakendelea kurana kenda tubatethia urie ikanya bwana Murangiri na bwana chairman Kathera twiteni turi gavana wa Meru na tharakanithi na bunge ba Meru na tharakanithi akuru ba Meru na tharakanithi na twite mukurura ngai atwete ari senior wetu Kindiki tukarenthi tuthirie thine once and for all akiwa thine wamba ire kuonekana ki Meru ikethwe kithira nontu mwankira nandi kwina okaria bunene mbuguthika ntere yu inda kwimeshemerea thitheka ki kaunti Muturi ekwarire mantu yaja no mwanka kuruba njuri ncheke bethe bareo nti kumenya kethira itwethera turikire vikao bira biethera biena bierutere rwa Isiolo na Turukana na Samburu nontu kwirindene county commissioners boba thatu bakari nthi bakeura ciani mbi utuma antu betu bethira bakeorwana akuruba njuri bakethira batethera be ikaone biu ndenda kundikilio tege kao ke akarika nontu akuruba njuri ibo ene mianka kana no kethe akwike kao ke akarika
then utikio nontu ukethira kira karika na giti uciara matunda ri othai tukwaria amba batauti Rwanda ruu bakaibwa mwangi isawa sawa amba batauti Rwanda ruu na kwena mantu ya maingi ya kubangwa ithirikari yara munene arambirire thirikari yetu ni tukaritie na woni na nde ngavana ninga karia meanke meru obuonka na bubonkaretie inda kiwa nandi kuna thine kuonekana na kaunti ya Kirinyaga kile mantu kinga cha mira akionto bake bakituma kuru kwaria mantu ja mwega Kirinyaga eri no kumenya kuru obana obo tubatire otumakire community u tukabera tukatumakire akuru bakiama tukabera kwina thina eno ntote sheria ne otugekira Kirinyaga county tukabera kwina thina kwina community ikwenda kureta andwa baina ya community reri mamira na community reri mamuchere na turi akuru itukuona nteto ititite bweya nirungame anani adabo kuona akuru tugatumana kabisa tui community Meru na Tharaka na Embu tukabera kwe nteto tukuona cietete bweya na trend yu yeto u mantu yakathuka tukaria na mandrivers yetu twabera riro kamatite mira moyo yo muntu iwe munene kiri kimera kiro kamatite na pamoja nandi agwakethwa agicokia kairi kanyaga kwa biewa nkatha na nchamba cia Meru ikende gutigirinya baba kwewa kitio awarding ire ngavana mzee Kiraito na ari ku develop award and recognition ya exemplary performance ya different people in different sectors babatire akuru buka karanthe buka uwa turenda kwa akuru baire kana bathatu recognition cia Meru County na recognition yu yemanisha ara Meru County kethira yena kiatho weta kiorita kibande kiu utibatire kurua nontu iwe mwene nthi Muthuri Muriuki Bweri Juma Mutiri wa Kangangi.